Yes, reka mbasuhuze bifurize kugira ibihe byiza by'umugisha mwe mwese mukunda ndetse mugakurikira inkuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Ni La Difference TV, turi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2026. Mwaramutse mutabatwumva muri mu Rwanda, muze tuganire. Abatwumva muri hanze y'u Rwanda se mwebwe mwaramutse gute? Muze tuganire kuberebana n'amakuru akomeye cyane. Tugiye guhera ku nkuru itubwira ko leta y'u Burundi mu by'ukuri yongeye gushinja leta y'u Rwanda gufasha impunzi z'abarundi kwinjira mu mutwe twaje intwaro wa Red Tabara, nyuma yo kwerekana umugabo uvuga ko yanyuze muri iyo nzira mbere yo gufatwa akagarurwa mu gihugu. Tugiye kubiganiraho, turaganira ku biri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Plaine de Ruzizi hongeye kumvikana ibitero kandi bikomeye cyane. Ingabo z'u Burundi zongeye kohereza abasirikare benshi muri biriya bice, tugiye kubikomoza hunira ko kandi muri Fizi M23 ikomeje kuritagura FRDC, FDNB, FDLR ndetse na Wazalendo bakomeza inzira iberekeza mu mujyi wa Baraka. Ku munsi w'ejo twaganiriye ku gace ka Rurambo kari kigaruriwe na M23, kakaba gace kari mu birometero 40 byonyine uva ku mujyi wa Uvira. Hari ubwoba bw'uko uyu mujyi wa Uvira waba ugiye kwigarurirwa ku nshuro ya kabiri na M23. Ubu tuvugana hari amakuru avuga ko bamwe mu bantu batunze ikofi nini muri Uvira batangiye kuhunga bigendera bahungira mu gihugu cy'u Burundi, abandi berekeza mu gihugu cya Tanzania kuko bavuga bati isaha n'isaha uyu mujyi ushobora kuberamo imirwano cyangwa se ugafatwa. Mbaye ikaze rero abatwumva muri mu Rwanda mwese n'abatwumva muri hanze y'imbibi z'u Rwanda, biraza guterwa n'ingengabihe yaho muherereye. Muze tuganire, reka twanzike ariko duhere kuri inkuru irebana n'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi mbere yuko nerekeza muri Kongo nyirizina n'andi makuru yose avugwa mu karere k'ibiyaga bigari no mu burasirazuba bwo hagati. Ngira ngo ndaza kubabwira uko byose bikomeje kugenda byitwara kubera ko igihugu cya Iran gikomeje kubera rwose inzozi mbi Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel yongeye kugaba ibitero muri Gaza. Reka duhere mu Burundi. Leta y'u Burundi irimo irashinja u Rwanda gufasha impunzi z'abarundi kwinjira mu mutwe twaje intwaro wa Red Tabara, nyuma yuko bareberekanye umugabo bavuga ko yanyuze muri iyo nzira mbere yo gufatwa akagarurwa mu gihugu. Kuwa gatanu hari ku itariki 31, of course birumvikana ni ku munsi w'ejo hashize, nibwo polisi y'u Burundi yeretse itangazamakuru Clovis Ndayizeye, ni umugabo uvuga ko yari yarahungiye mu nkambi ya Mahama ho mu karere ka Kirehe mu mwaka wa 2016. Uyu rero akaba yavuze ko muri Kamena 2026 we n'izindi mpunzi zigera ku 150 bakuwe muri iyo nkambi bajyanwa i Kigali, aho ngo bahawe imyitozo ya gisirikare. Nabo yavuze ko bari abasirikare b'u Rwanda nibo babaherezaga imyitozo. Yavuze kandi ko iyo myitozo yari irimo n'abahoze ari abasirikare b'u Burundi bahunze nyuma yo kugerageza guhirika ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Uyu mugabo kandi yavuze ko nyuma y'iyo myitozo ngo boherejwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ngo donc bakiriwe n'abarwanyi ba AFC M23 mbere yo kwinjizwa muri Red Tabara isanzwe irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Yavuze ko we n'abagenzi be bahawe inyigisho za politiki z'ishyaka MCD hamwe n'umutwe wa Red Tabara. Ndayizeye kandi avuga ko nyuma yaje gutoroka amaze kubona ko yashutswe, aza gufatwa n'abarwanyi ba Wazalendo, nyuma ashyikirizwa ingabo z'u Burundi zari mu butumwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari nazo zamugaruye mu gihugu cy'u Burundi. Umuvugizi wa Minisiteri y'Umutekano mu Burundi Pierre Nkurikiye yavuze ko ibyavuzwe n'uriya mugabo bishimangira ibyo igihugu kimaze imyaka myinshi gishinja u Rwanda, harimo gufata impunzi z'abarundi zo mu nkambi ziherereye mu Rwanda bakaziha imyitozo ya gisirikare bakazohereza mu mitwe twaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi birego rero si ubwa mbere bishyirwa ku gihugu cy'u Rwanda. Mu myaka ishize guverinoma y'u Burundi yakunze kurushinja gufasha Red Tabara n'indi mitwe irwanya ubutegetsi bwa Gitega. Ni birego icyakora u Rwanda rwagiye ruhakana
twivuye inyuma mu bihe bitandukanye. Kuva rero umubano w'ibihugu byombi wazamo igitotsi nyuma y'ibibazo bya politike mu Burundi mu mwaka wa 2015, Uburundi bwakunze kuvuga ko bamwe mu bahunze igihugu bahabwa ubufasha n'u Rwanda kugira ngo bagaruke kurwanya ubutegetsi. Ku rundi ruhande, u Rwanda rwakomeje kuvuga ko ibyo birego nta bimenyetso bifatika bishingiyeho kandi ko rudashyigikira imitwe yitwaje intwaro. Iyi ni imwe mu nkuru navuga ngo zishobora kuba iza weekend. Niba Burundi bafashe umuntu bakamutereka bakavuga bati ugiye kuvuga ibi nibi, wavuye mu nkambi ya Mahama, uvamo uri kumwe n'abandi bantu aba naba, mujya guhabwa imyitozo, mujya muri Kongo, mujya muri M23. Nese abantu bari bagiye kujya muri Red Tabara babanza guca muri M23 ubwo kugira gute? Urumva ko ubwabyo nibyo yavuze harimo ibitumvikana, niko nabivuga, harimo ibitumvikana. Ariko mu bigaragara igihugu cy'u Burundi cyo umubano wacyo n'u Rwanda ni umubano ushobora kutazagenda neza no mu myaka yindi iri imbere, mu gihe abarongozi bayoboye ibihugu byombi bazaba bataricara ku meza ngo baganire ku cyatuma mu by'ukuri amahoro, umwuka mwiza, imihahiranire n'imigenderanire hagati y'ibihugu byombi yongera kuzahuka. Ntekereza ko kugeza uyu munsi wa none ibyo byo ni ibintu navuga ngo biracyagoye, ariko ni ukugumya gutegereza tukareba ese ibi bintu bizagenda gute, kubera ko nujya kureba igihugu cy'u Burundi nk'ubu ngubu amakuru avuga ko hari abasirikare barimo barundwa ku mupaka muri ibi bihe bya none. Abasirikare barundwa ku mupaka ntabwo ari uko mu by'ukuri wavuga ngo baje gucungera cyangwa se baje mu rugendo shuri. Oya, ngira ngo Burundi mu bihe bitandukanye bagiye bagaragara, hagiye havugwa amakuru y'uko batoza FDLR, bacumbikiye za FRN, bacumbikiye za P5 Fighters Coalition. Uyu munsi wa none yanajoininze urugamba muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana Burundi burimo burarunda abasirikare benshi ku mupaka w'u Rwanda, barimo bararunda abasirikare benshi mu ntara Cibitoke n'ahandi. Bigendanye n'iki? Uburundi nimba mubyibuka neza, uwitwa Evariste Ndayishimiye yigeze kwivugira ati donc gutera Burundi baciye Uvira ibyo bizatuma natwe dutera Kigali duciye mu Kirundo. Ibyo barabivuze kandi mu bitandukanye byavugwaga n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Uyu munsi wa none biragaragara ko umujyi wa Uvira ugiye kongera kwigarurirwa, kuko wari warigaruriwe kubera igitutu mpuzamahanga abawufashe bawuvamo. Uyu munsi wa none biragaragara ko waba ugiye kongera kwigarurirwa. Donc Neva yahisemo gufata umubare w'abasirikare awushyira muri izi ntara zikora ku gihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero no gutegeza tukareba ese target ni yihe, intego y'u Burundi ni yihe, ese ibyo yavugaga n'ibyo yabagiye gukora. Ubwo byose no kubitegereza ku munsi w'ejo. Naze mbabwira ni birashoboka ko Red Tabara ishobora kugaba ibitero kuri iki gihugu cy'u Burundi. Kubera iki? Igiye kuba abaturanyi, nayo ishobora kuri buze kubituranye n'aba bantu, ishobora kugabaho ibitero. So ubwo rero byose mwoka byaramwe nko kubitegereza tukareba uko biri buze kugenda byitwara, kubera ko nta kintu na kimwe cyoroshye mu biri kubera muri kiriya gihugu cy'u Burundi ndetse no muri diplomasi hano muri aka karere k'ibiyaga bigari. Urumva ko ni ibintu navuga ngo bikomeye cyane, ariko ubwo tugomba gutegereza tukareba uko bizagenda byitwara gake gake. Anyway, reka rero tuve ku birebana n'uyu mubano w'u Rwanda n'igihugu n'ubundi cy'u Burundi, kubera ko byanga bikunda kuzamba byo uzakomeza uzambe, nta n'ikigaragaza ko wenda uzamera neza. Oya, nta na kimwe. No kubitegereza ahubwo tukareba ibi bintu uko bizakomeza kugenda byitwara, kubera ko nunyuzamo igitoroshi kinini cy'isesengura uraza gusanga kuva muri 2015 kugeza uyu munsi wa none imyaka 11 irihiritse. Mu myaka 11 iki gihugu cy'u Burundi kimaze kuyoborwa n'abayobozi babiri. Hari Petero Nkurunziza wapfuye, ni nawe bagerageje gukorera kudeta. Hari na
n'uyu Evariste Ndayishimiye we unavuga uti ntabwo bishoboka mu gihe bataduhaye abagerageje gukora kudeta. Ibyo byose rero urumva ko imyaka 11 ibihugu bitabanye neza, ni ibintu navuga ngo bigoye ko ukwezi kumwe gushobora kurangiza amakimbirane amaze iyo myaka yose, kandi n'ubundi u Rwanda n'u Burundi no mu bihe bitandukanye ntabwo bigeze bahuza. Reka tubiveho twinjire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere twihute mbahereze ano makuru akomeye cyane ari guturuka ku kibuga cy'imirwano kuri front line. Ku munsi w'ejo twaze tuganira ku birebana no gufatwa kwa Uvira ubugira kabiri, tugaruka ku birebana n'amakuru yemeza neza ko iyi M23 yafashe Rurambo, iyi MRDP twirwaneho yafashe ibice bya za Kimeti na hehe muri Fizi. So ni imitwe ibiri ifatanyije urugamba ivuga ko irwanira uburenganzira bwa bene wabo, irwanira kugira ngo bongere mu by'ukuri bahabwa agaciro nabo. Birasa nkaho mu by'ukuri donc bashaka kwigarura Bukavu na Uvira kandi mu gihe cya vuba cyane. Iyi mirwano iri kumvikana muri ibi bice yaba bya Kivu y'Amajyepfo ndetse by'umwihariko hafi ya Uvira na Baraka, ni imirwano irimo ishimangira imbaraga zikomeye cyane abo bantu bafite ndetse n'intego zabo mu kwigarurira ibyo bice. Twagarutse ku ngaruka zikomeye cyane mu gihe M23 babwira ko igihugu cy'u Burundi gifite guhura n'ingaruka nyinshi mu gihe iyi mijyi uko ari ibiri yaba yigaruriwe. Icya mbere, imihahiranire n'imigenderanire ya Bujumbura na Uvira ishobora kuzamo mu by'ukuri birantega, ariko ibyo ngibyo wenda bishobora no gukosorwa. Twibuke neza izi ngabo za FDNB zagiye kurwana, zagiye mu rugamba rw'ino ntambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri 2023, nimba nibuka neza. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi imyaka 3 irihiritse. Mu myaka 3 ihiritse nusubiza amaso inyuma ukareba aho bajoiningiye urugamba, ukareba naho uyu munsi wa none ruri kubera, biraza kukwereka ko umurundi yabyanga yabyemera agiye guturana n'umwanzi we ku neza cyangwa se ku nabi. Bahereye muri Kivu y'Amajyaruguru barakubitwa nk'izakabwana, bafatwa amatekwa mahiti ziba nyinshi, barabamanura muri Kivu y'Amajyepfo, Kavumu, Bukavu, Kamanyora, Ruvungi, Katogota, Sange, kubita muri Uvira, barinda bicara kuri Kavimvira Gatumba hariya kuri uriya mupaka. Kubera icyo gitutu baza kuvamo bajya mu birometero 70, ubu bari za Katogota. Nyuma yo kubona ko kuba bari Katogota bidahagije, bongeye basubiye Rurambo, ubwo ni metero 40 uvuye muri Uvira. Barongera basatira Baraka yo bayiri hejuru, nubwo barasa bakoresheje AK47 cyangwa Kalashnikov, barasa muri uriya mujyi wa Baraka neza bakoresheje drone yabo, yagenda ikabahereza amakuru. So bivuze iki rero? Ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi n'ubundi baracyafite ibibazo by'uko M23 iri gusatira umujyi wa Uvira. Ikindi kintu gihari kiri kuvugirwa inyuma y'amarido nuko ibi bihugu bikomeye bisanzwe bicuruza intwaro, donc byafashe uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bibugira nka laboratoire yo kugeragerezamo intwaro. Ese iyi mbunda yacu twakoze version nshyashya iri teste dushobora kwigerageza muri Kongo? Reka tuyihereze M23 turebe ese iraza gutanga uhe musaruro ku rugamba. Ese iyi drone iraza gutanga uhe musaruro? Ntago byumvikana. Uyu munsi wa none kubona MRDP twirwane umutwe w'abanyamurenge urimo ukoresha drone ugahangana n'izi ngabo z'igihugu cy'u Burundi, ugahangana n'ingabo za FRDC, bikavuga yuko rero hari bimwe mu bihugu bikomeye bicura intwaro bisanzwe bizicuruza byafashe uburasirazuba bwa Kongo, donc bubuhindura laboratoire yo kugeragerezamo drone, ikoranabuhanga rigezweho, imikorere mishya y'amasatelite, imikorere mishya y'intwaro nshya basohoye amaratase version. So ubwo rero urumva ko ni ibintu navuga ngo bikomeye cyane biri kubera muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugomba gutegereza tukareba. So uyu munsi wa none rero hazindukiye imirwano mu bice bya Fizi, harimo imirwano naravuga ngo izi ndwano zirongera kwerekana ko byanga bikunda uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buraza gusiga hari ikintu kibaye kandi
gikomeye cyane. Uraza gusiga hari ikintu kibaye kandi gikomeye cyane. Ubwo rero no kubitegereza tukareba uko byose biri buze kugenda byitwara. Reka tuve rero muri iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ni igice navuga ngo kugeza ubu kivugwamo byinshi bitandukanye, ariko naze mbona no ku munsi w'ejo AFC M23 yarandikiye Loni ibasaba gusubiramo ibihano byafatiwe abayobozi bayo ndetse no gusuzuma kwandikira Loni basaba ko hasubirwamo cyangwa se hagasuzumwa ibyemezo byafatiwe bamwe mu bayobozi b'iri huriro, harimo umuyobozi nka Corneille Nangaa. Ibi ubwabyo birongera kwerekana ko aba bantu bamaze gusobanukirwa neza politiki, bari neza mu mujyi wa politiki neza, barimo barayikina neza akantu ko kandi barifuza ko bya bihano Loni yafashe byakurwaho mu rwego rwo kugira ngo birantega zigende zivaho. Loni niza kubyanga kiri buze kubaho niki, baraza kuvuga bati ko mwadufatiye ibihano byo kutagenda mukadushyiraho impapuro zo kuduta muri yombi, ibyo biganiro turabizamo gute? Okay, noneho reka tubereke, muze tubikorera hano i Goma, nabo babarushye. So urumva ko ni ibintu bikomeye cyane, ni politiki navuga ngo barayifite mu biganza, barimo barayikina neza gake niko nabivuga. Reka rero tuve mu birebana n'aya makuru havugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo mu nyemerere twihute mberekeze mu burasirazuba bwo hagati, kubera ko haracyavugwa imirwano idasanzwe. Imirwano kandi mu burasirazuba bwo hagati nubwo abantu wenda nabonye badashaka kuyumva, murabizi yuko iyo habaye imirwano n'ikiguzi cy'ubuzima muri isi kigenda kirushaho gutumbagira. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akaba yongeye kugaragaza ko atishimiye ko intambara igihugu cye gihanganyemo na Iran ikomeje kugenda, cyane kubera ko nta gahunda zumvikana ndetse zifatika zo kuyisoza igihugu cyabo ngo gifite. Bivuga ko Trump rero aherutse gutura umujinya bamwe mu bajyanama be bakuru mu by'umutekano, abashinja kutagira umurongo ufatika wo guhagarika iyi ntambara. Umwe rero mu bantu bafite amakuru yizewe baganiriye na NBC News yagize ati Perezida Trump yarubiye, ntabwo ntekereza ko yari yiteze ko byari kugorana kugera ku masezerano na Iran nk'uko bimeze uku. Uyu muntu kandi yakomeje avuga ko kuva intambara yatangira nta ngamba nyakuri zari zarashyizweho zijyanye n'igihe izamara cyangwa se inzira zifatika zigaragaza uko biyemeje uko bizagerwaho. Abasesenguzi bavuga ko kuko kuba abajyanama ba Trump mu by'umutekano batumvikana ku cyemezo cyafatwa nabyo biri guteza impungenge. Undi muntu rero watanze amakuru kuri iki gitangazamakuru NBC News yagize ati nyuma y'igihe kingana uku kumvikana byaragoranye, twatsinze intambara ntoya ku rugamba, ariko dushobora kuba turi gusatira gutsindwa ku rwego rw'igenamigambi kubera ko nta murongo wa politike usobanutse cyangwa se icyemezo gifatika gihari. Amakuru avuga ko mu nama aherutse kugirana n'itsinda rishinzwe umutekano w'igihugu, Trump yagaragaje uburakari bukomeye ndetse ngo anatuka bamwe mu bitabiriye iriya nama. Nshuti bakundwa ba Difference TV, namwe murabizi uwitwa Donald Trump bisa nkaho intambara yo muri Iran yamaze kwitsindwa. Icyakora habayeho imbogamizi zo kwemera kumanika amaboko nk'uwatsinzwe. Amerika mu bihe bitandukanye yagiye ishaka uko irangiza intambara, ariko itayirangije mu by'ukuri nk'iyatsinzwe. Ariko uyu munsi wa none nujya kureba indege zose z'ibikomerezwa bavugaga ko bafite zarahanuwe rwose. Ikoranabuhanga bavugaga ko bafite ngo rihambaye, ngo iri koranabuhanga ngo rituma ngo izi ndege zacu nta wazirasa. Oya, ntabwo ariko byagenze, ahubwo igihugu cya Iran cyarazirashe, uhereye no ku bwato navuga ngo bw'intambara USS Ibrahim Lincoln bwararashwe. Indege z'intambara zirimo nka F-15E zararashwe, zirimo F-13E zararashwe. Drone nziza bavuga ati izi nizo ziri ku rwego rwa nyuma zararashwe. Ibisire byabo interceptors uyu munsi wa none Iran ifite zabashije guhanura za misile z'iki gihugu n'ubundi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. So mu magambo make rero
Amerika yanze kwemera ko yatsinzwe, intambara ikomeza kubanyanyaza. Gusa icyo nababwira nuko ubu tuvugana Irani mu kurasa ibi birindiro bya Amerika biri yaba muri Jordan yaba muri Kuwait na Bahrain, irimo irakoresha misile zo ku rwego rwa nyuma, misile zifite umuvuduko ukubye wijwi inshuro ibihumbi n'ibihumbi, misile zitabasha guhagarikwa ziri mu kirere. No kuvuga ngo iyo bayikoresheje iragenda ikarasa ku ntego yayo 100%. Urumva ko ni ibintu bikomeye cyane. Izi misile kandi Irani iri gukoresha, mbibutse, ni misile zimwe igitoro mu nshaka zami, ni misile zinywa igitoro cyinshi ugereranyije n'izindi zakozwe nk'uko nazo zimwe igitoro. Umve ngo ni misile bivuga ko yaba donc Uburusiya aribo buri kwihereza Irani, cyangwa se bikaba ari igihugu cy'Ubushinwa mu rwego rwo kugira ngo Irani itsinde ino ntambara iri kubera muri biriya bice. Urumva ko byombi ni ibintu navuga ngo bikomeye cyane. Reka nsoreze kuri Israel yongeye kugaba ibitero kuri Gaza. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu akaba mu by'ukuri twinjiye muri weekend atangaje ko bateganya no gukomeza urugendo rwe i New York, nubwo akomeje guhura n'igitutu cy'amategeko mpuzamahanga ndetse n'amagambo y'abanyapolitike bamwe na bamwe bo muri Amerika bavuga ko ashobora gufatwa naramuka ageze mu gihugu donc kimushyigikira. Aya magambo rero haje nyuma y'uko meya wa New York Zohar Mamdani agaragaje ko Netanyahu adakwiye kwemererwa kujya yidegembya mu mijyi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitewe n'icyemezo cy'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rwamushyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi ku byaha by'intambara bivugwa ko yakoreye muri Gaza. Kugeza ubu rero uyu munsi wa none, nubwo uyu mugabo afite ubwoba bwo kugenda, amakuru ahari arongera kwemeza ko iki gihugu cya Israel cyongeye kugaba ibitero kuri Gaza. Ni ibitero Israel yagabye kuri Gaza ndetse byongera kuhitana abatari bakeya muri uriya mujyi wa Gaza. Navuga ngo kugaba ibitero kwa Israel muri Gaza bikaba byongeye no kubyutsa uburakari bukomeye cyane, kubera ko ubu hari impungenge z'uko hashobora kubaho intambara navuga ngo ikomeye hagati ya Hamasi n'ubundi n'iki gisirikare cya Israel. Hamasi ni umutwe ushyigikiwe n'ibihugu bitandukanye bishobora gutuma uyu munsi wa none Israel yisanga mu ntambara y'akataraboneka na Hamasi n'ubundi hariya muri Gaza, bakisanga mu ntambara na Hezbollah muri Libani, bakisanga nanone n'igihugu cya Irani kirimo kibarasaho. Ibi byose ni bikomeje kuvugwa. Mukabyaramwe rero ubwo abasenga musengera izi ntambara zitaza gutuma ubuzima bugenda burushaho kuba bubi cyane, kuko demowa zikomeza kubaho, demowa ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bikomeza kugenda bitumbagira. Demowa bitumbagira ni nako ubukene bukomeza kwiyongera, bigatuma n'ibindi biciro ku masoko nabyo bikomeza kugenda byongera. Reka mbashimire rero, mwakoze cyane. Hagati ubwo gahunda z'amakuru n'ibiganiro bya Rwanda Difference TV zo zirakomeje.